nakasulat dito, 1G. Walang Margie. Margie. Wala to yapil na ko. Larga. Mga artista ni sa unang panahon. Mga artista ni sa unang panahon. Artistahin. Karo mga ani ron? Ada sa una na. Oh. Asa ba ni ka floor mo pa? Masya siya, apa menit itu? 6 menit itu? Ay. Relaxing ko sa atin. Sige mo ba, Koy? Sige na kayo. Ji. Ji, balik naik. Oh, sige. Sige, good morning. Yara, gatapok. Oh, mau sige na kape. Hindi mo under kung umilipis luto ng 19. Oh, dia. Oh, crowded ko no. Kapag-pagawasan ko no. Wala man. Wala man. Daka na oy. Ay, larga. Aditso na. Asa mo ba? Oy. Doy, hatod lang kuno diri. Ate ato na dito ta pamahaw ta. Easy Bon. Kaon niya. Kaon siya. Welcome. Wala dalawa na din mo. Wow. Ikaw siya. Ayaw, ikaw siya. Ayaw lang maglakaw. Kaya nalungoy sa hindi ko. Naglakaw-lakaw. Kaya ako. Sige, please. Ikaw lagi yang ada di kuan. Dami na po ko ma. Oh, 5 Kailan sa mo? Betul aku berusaha menunggu. Gordon Blue deh. Mana kontroversial sa kuan? Ibu. Birthday. Domingo. Here. Ano na ko? Sige naman. Ay, ito yung Ah. Dili ka mauntan. Ayaw na maglakaw. Guman man ay na maglakaw ha. Kay buhaon na mo lang. Naluoy ka ninyo. Ginay mo maglakaw. Busy ko lang kanina.
doon na. Happy birthday, we prepare a cake for you. The birthday celebrant is Ray. To Jojo. Thank you, we prepare. Thank you, ma'am. Thank you. Happy birthday. Samtong na oo. Sige ko. Ako pag September pa mag-fly. Asa ko lang chikas? Maligo, maligo, mag-ilisik. Maglakaw mo punta. Mag-ilis ay silang maligo. Naniwag ko hapon na. Mo lagi. Pero yata, ayaw ganin mo kay sige mo kaligo. Ayaw si Kuligo. TikTok, TikTok. Hi, baby. What happened? Ano, not in good mood Jaron. Ha? Ay, pakukos na ay. Why are you, my dear baby? Hana. Oy, alone na. Mo dance mi ay, mo dance mi ay. Alone. Ha? Puno-puno ba? Kamu na ako na ito.
Assistant financier. Assistant. Ako, proxy financier. Karon panihapon. Oh, wa naman dai, celebrate naman dai. Albert. Hi, hello. Oy, kaway. Mag-burning. Matatas ako, ah. The Blessed Mama Mary. Masak ka din na siya. Holy Mary. Sinas na. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O my Jesus, forgive us our sin, save us from the fires of hell, and lead those souls into heaven, especially those in need most of thy mercy. Amen. The second luminous mystery, wedding at Cana. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Holy Mary, Mother Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Asam ka?